Mega COVID-19 vaccination drive upon Wosi Kri Troxiarni Apor ke hot. Seba pen special capacity lang ki Troxiarni pre-Siarni kapathe. Kaya la pen angtan kese chilang pet pen PSA court ki chok chia putha ki kham khia jai mek ke de. Kardom pini Karbi prime time along pen leader sing join di katharpi non per tang ton pen arjik tha. Karbi Anglong District Administration pen District Health Mission pen GT Kri Troxiarni Bangsuri ke parmu opan parlosi mega COVID-19 vaccination drive doji pusi pachini. Mega COVID-19 vaccination drive ki dodium laki Difu Medical College Urban Center COVID Model Vaccination Center Kidoan Block PHC Community Health Center Primary Health Center Lapen Health and Wellness Center Henlo Ningkan Cleaner Cap Artapen Atha Kidoan abang Pu abang Pie Tumapan Tebok Head COVID Vaccination Center along Patebok Dunpen COVID Kiching Si Arut Lapen Adun Tharut Mati First dose Lapen second dose Kachipi Dunjiapan Karbi Anglong District Administration Lapen District Health Society Pen Kidoan Aradapan Kehodarni Kachitong Jiapan Tuning Risi Pachini Board of Secondary Education Assam Seba Pen Kepasatlang Kipi Dunjia Thari Assam Yetongapan Varsai PJ Seba Special Kepasatlang Rutin Paklang Pontanglo Ningki Hangari Sunim Sumara Parman Board of Secondary Education Assam Pen Seba Special Kepasatlang Mati High School Living Certificate Satlang Arutin PC Satlang Kitokjarni Pre-ECRni Apor Hot Pontanglo Rotina Ting Pre-ECRDAP English Pre-PRni General Mathematics Pre-Trokarni General Science Pre-ARni Social Science Hehui Henlo Laso Asatlang Pre-Sirke Parnisi Jutji Satlang Ketoka Poradap Sirke Poporpen Anarlo Krihini Apor Anlapen Anikang Samporpai Sirachitim Aporpen Porpai Pre-Rachitim Apor Hotpor Risim tang kyo song song troka tumpen sorkarang bong kidam tang chiti ni phai priarni lamdon kachi to puthak AC hini ningki phodam de chipaklangsi pini hamren rong supelong Karbiang Long Youth Association lapen angtana kesi chilang pet pen ki kham khe jai me kidinga berta hamren rong supi pen pherang ke hundor kropen berdang pale Lamdon along ki jongpon Karbiang Long Autonomous Council ang hoylong inghoi kep open to all aputhake komentunita chikroidun thikthi pura athe PNC hamren hithi kimi rengbong homadam propen pangchingsi hamren hithi barim simson singitia kumlina longan armu kachijing padupon Lamdon along ki chok che puthak nitum kroi kre pura ki hangkatara masi angton pensi armu kachijing padupon Armu chijeng det pen Samson singing tia kumlina thingno along tot prong pen kachisong padupon si Lamdon along ki chokchi kilidam de puthak radaphan asi ki thipen ongdung alam thi ke jai padupon Kachisong ajai megalong angtana kesi atum penta aning ki pongalam thi chipaklang pon si Lamdon puthak radang no hek agalam thi jai pon Angtana KSA Shillong Tezpur Guwahati Nagaon Hojai pen kachitong tumpen nilitum dak Karbi Anglong Aparman 6 schedule bolodang te reservation awelo pu labangso aputhak a 6 schedule kitab chotan pen ilitu man ke do atuliram ronghak CM a kitab cibitan pen ke chokche por he pen akam claim nangji pusi nili social activists and political activists West Karbi Anglong pen pini social media print media, electric media, lapen irrespective Karbi Anglong live, cut news, lapen Karbi Anglong today atumapan kapiklang jike close 2.3 open seat for all aputhake nilitum social atum society atum tamen nang drone dekte is leading the Karbi people. We would like to request you that you will lead the people of Karbi Anglong rightfully. With its total right, you will lead the Karbi people. Because of your flawed leadership, we have suffered time and time again. But we did not want to see it again. We want you, we strongly demand you
that you will lead us into the right place where we should get our total rights, where our rights will not be diminished, where our rights will not be hampered, where our rights will not be overstepped by any other people or the government or any association or any organizations. Comic clauses, but of all the comic clauses, the most laughable of all of them and the most detrimental to the fabric of sixth schedule is the 2.3 clause. We can never give our concurrence to this. We will never yield to the clauses that has been put there, rather straightforwardly or indirectly. But this is an outright attack on the fabric of sixth schedule. Non malom super pan berta mong ton pansana. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ketching si Karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong ya dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nami tunta home ignore. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along home iktame. Dehina mopi pedot berta lamang thulo. Wuthong aji hithia long ardang ingtia rong arisu sahin kro amina jungjung pen mobile accessories sekulat kang pupon. Karbi anglong arisu ijangatum pinangan lo charlie hin paprang dun bomlo. Pinangan arisu ijangatum BME sitami kicharli dun unabang phuabang phiaphai do pegano. Sitami council along voting over sai choklem dun long lia joksi pinangan Karbi arisu ijangatum angtan Jasmine Delhi Bangalore Karnataka Kerala Goa Tamil Nadu pendanglok India det kahelo binga de malong ansi voting over sai choklem chodama phai do pegan pillo. Pinangan arisu ijangatum India det kahelo ka chongdam damnanga jok human trafficking alam ki pendanglok kang bodun lapen kithi kijang setami Karbi arisu ijangatum phudun nanglo. Karbi khayang bong biha hin choklem chodama mo anathu aning kiding kabiya joksi Ladakh amina adi malong sitami choklem chodama mo dopik pusitami biha hin choklem chodama mo ing arwing ason si thekpon longlo. Lasonsi porukha mati vuthungaji ardang ingtiarong amekar Jayanta Crow lapen Manali ingtipia supo akling sahin Crow artain koi raisi kacharli BA 6 semester angdengsi Charlie Ponbomlo porukha hithialong Mina khaya kulat kibi ponjum heklang puthek ponlongsi owe kimia hin pen sahin Crow hin sitami porukha hithialong mobile accessories pen ki claim ponang jiason anke claim ponlo lapen mobile accessories hin sitami mobile accessories hin kopi ma kinang jason anki longpon iket polapen labangso kulat pen wholesale sitami pipon pusi pachini pon labangso kulat komantu pen se kangpu pon no chu la ke dam tang bom tar ni mesne kli pon so kulat da la so chiklo mo tala so chiklo labangso kulat longante ku PPR son lo jorpon ka ni li la electronics rumai si jorpon bom hai la pen hin ke li wholesale da pipon bom wholesale lang pipon bang ke son la mobile accessories mokha hai charger headphone mobile cover hai hai pipon bom jano wholesaler pipon bom di ante non manang le la so wholesaler pothai bom lo manane ne khelo so pothai bom lo non chengpon bom lo ma chengpon bom lo wholesaler nang ke anton nang do bom le hai to bom lo di ida pipon bom wholesaler da la mobile accessories la kenang je son an ke longpon elom da long pon el la mobile accessories pen cheng lok aku kopine ta dolang ma la pu hin bang ke ni li la accessories wholesaler supply kori la pu hin na thu bang ke ni li online akam hai claim pon bom hai online la correction pe ni
job application hai da apply pon bom hai dape online pen claim pon bom kalang da claim pon bom imina khe mate imina atum lada kula ke dopen kuson nang liding kang sam ke ni lingkang samante mina khe ki dote miong chondo kulo anso se paching surang kusi ke daksi aja hamu kana chunai de mono lalo ladak si bonai bom na just taminon parkhwa lada bangke eli Karbi tum kulare subi kom hoy son si thekong la li kadang lo ada ke mane abipi na komputer ke non la ki pacheng lo rasa ki si la anso se ni se paching surang se aja majok kom kan sita meja play bang on si Bini Karbi Prime Time kila 5 kang ton paglo 2 mi thak mi kurwang 2